نداء الإسلام. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا أيها الإخوة في الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله سبحانه وتعالى قال في محكم تنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني faqad aba. Wasdain hapamuji serta pagsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin ng hidayat kato taniyo paaraman niya bang bukol niya kita hidayatan di kita makapag-aramasin araman niya. Asabab yan mga palanggungan ha agama Islam na subay kita niyo magayad sin kakahinang natuk. Amin subay sadya siya makadhabitikan sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin piyangandol niya haraak niya ipapasampay marikato umat niya asupaya sa masibu katantan makadawhat sin kakuyagan labi kakuyagan dito hadlaw akhirat amunain kapatut sin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala subay niya hikatukbal amunain surga sin Tuhan na Rabbul Alamin. Jari inbanda kato sin Allah subhanahu wa ta'ala atawa pagpatumtum kato tanyo subay kita niyo tutog doon ha amin pagyanon pagmabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala. In pagmabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala amuy in subay kita mabuga sin kabinsanaan hadlaw akhirat. Di hadun niya subay kita mabuga himinang sin pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subay kita mabuka, di tayo maun sin Allah ta'ala na malibadat ta. Subay kita mabuka, hauno-uno pakaradyaan, hikaragdag sin ang malibadat ta. Amanin subay, jajagahan na to dahing waktu pa waktu. Manjari dahing hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biat batakain na. Biata sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkatan sin umat niya makasudsul ka. Amura hindi makasudsul ka, hindi mabaya sumud. Ay kaulong si mga sahabat, ya Rasulullah, hisius ta isa hindi mabaya sumud. Inarisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah. Sisim magtaat kako,
makasud sulka. Wa man asani faqad aba. Isisim magmaksiat kako, siya yan hindi maba sumud. Manjari hajaman na to, labi-labi na waktu na to ini, matao din di mabaya sumud pa laom sulka. Mahita, sabab, in piyagtuyuan nila, hinangon, amin bukon sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yan ti matarang labi-labi na hajaman na to ini. Waktu na to ini, ipagtuyuan sin tao, kakahinang wala piyang daakan sin Allah Ta'ala, wala daysab nakasud hasun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amoy in sila magbubuhi sin hinang wala piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Atawa maghinang sin hinang wala doon hasara sin Tuhan na Rabbul Alamin. Naman jari bang kita humati ay ikaw inumat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mataod. Mataod pagkarungan ta magbisara mataod to din umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intanda niya biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in ummat niya kapituan tagtong katumpok. Hadis biyayta iftaraqatil yahud ila 71 firqa. Iftaraqatin nasara ila 72 firqa. Wa sataftariqu ummati ila 73 firqa. Kulluhum finnar illa wahid. In ummat si mga Yahudi, mabahagi pagkapituan tag isang kabahagi. In ummat si Nasrani, mabahagi magkakapituan tag dua. Imbayta sin nabahagi na sila. In Yahudi nabahagi na, in Nasrani nabahagi na. In ummat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mabahagi pagkapituan tag 2. In kapituan tag 2 halawm narka. Amo adto hindi mabaya sumud sulga. Asabihan sabay kita magayad diha babaw gumi ini bat amo iniin lokal paghihinangan luto sing kita niyo. Dahon madto pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naban kita bukon matuyo himinang salta nakaagad haaturan na inyad to katantan mahinang lupas. Inda jinis na yung kakahinang si manusia jaman na to. Labi-labi na to, habya simbulan so ini bihaon, misan yan ng bihaon na. Ingkahalan sin manusia. Kalu-kalubaha in sabab niya di kaingatan sing kaibanan. Kasabab di kaingatan, di kayo sa mabaya magingat. Nainyad to karainan kita. But in paglawag ilmo, kaniya-kaniya kita suway maglawag. Sabab biyayta kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. In paglawag sin ilmo, hati na ilmo doon na ini, ilmo pag-aagama pa Allah subhanahu wa ta'ala. Subay na to pagtuyuan. Mahita, sabab kaniya-kaniya kita nyo mag-amal. In ama mag-amal sing kaniya. In ina kaniya raisab. In mga anak katan kaniya-kaniya. Way pagtabang. Dati makayanin ama na auto, inda na kanto na. Doon na dyan kamu hinang niyuhay, na kamu masusa sa bahayan ng taman kamu. Manjari baha, di tuan manjari. Bihanya. Na uno-uno hinang tiyang daakan, suwe kaniya-kaniya kita niyo maghinang. Hatinya kaniya-kaniya kita niyo magparayaw sin amal na to. Hasupaya, di kita makasud ha, kapituan tag duwang katumpok biyay tayo to. Makasud palam sin sulka. Amo na yung biyay tahambok hadis, di mabaya sumud sulka. Sin biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, makasud sulka katan. Hati niya bang hinangon impiang daakan sin Allah Ta'ala.
Batin pagtaat pagyanon patuhan Rabbul Alamin himinang simpiang daakan lumayo day nga pianglangan. Impagtaat para Rasul sallallahu alaihi wasallam himinang sinsunnat niya iwan di sumulang hasunnat niya. Bihan. Naman jari inyan katantan maluhay satu hatihon na to. Sabab in agama Islam amin nakalukis halom sing Quran dua kabtangan da. Way nahikatu. Laong sinambuok alim. Muhammad Mutawalli Sya'rawi way ruun luun sin Quran deng sin dua kabtangan. If'al wala taf'al. Hinanga ay mo paghinanga. Hinangain piangdakan sin Allah Ta'ala ay mo paghinangain pianglangan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hinangain sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ay mo pagsulanga in sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naon hindi mato? Siyo lang si manusia. Biha. Ubusin daawan nila inyan katantan na marayaw iban hikarayaw sa sumagawa matao din marayaw piag marayaw si manusia way piag marayaw sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subay hadja imbatukon na to amin piag marayaw sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hasupaya madawhat na to in karayawan din hatuhan na to Rabbul Alamin. Sa rabbang bukon da marayaw piag marayaw sin Allah Subhanahu wa Ta'ala di kita makatay karayawan. Amo yan. Naman jari uno inji matu di kato. In agama Islam daing hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hapanagnaan hanggatos tahun wayroon lamta doon ha mga kakahinang nila satu. At isin way satu wayroon maitong muroon haon dusa. Sabab kimukugdan kata. Sumuno yung mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Damikian. Di sila maghinang bambukon kita nila yung Rasul sallallahu alaihi wasallam naghinang. Damikian in sumuno ha mga sahabat amo na yung tabi'in bihad tura isab. Naman jari ajaman na to ini aun nasambil pagkarungukan na to. Nagtawbat patuhan bat kuno inasalim bakas siya Wahabi minig deng hapag kawahabi ng taubat. Subhanallah. Amad ti makainuino isiyo baha impiag taubatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tamo na muna unuin Wahabi aun man sa Wahabi why sa abang Wahabi aun. Uno yung pagyanon Wahabi. Amo na yung nagtutuhan ha Tuhan Wahhab. Amo na yung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamuk din nga mga ngansin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo na yung Al-Wahhab. Sa into na nila mo ko naman to. Inagi nila si Muhammad Abdul Wahhab. Ay rita kumugdan yung bisara nila. Sabab, bang sila imiyan ni Muhammad, amin naghinangkan niya, suway Muhammadin. Di man jari, Wahhab. Sabab, ama niya in Wahhab. Nakita ko, tumangkis na yung hambuok, tumukod pa hambuok, yan pa namasa nga. Sabab, bangkaw mamaylo, haununo pakaradyaan, pag-agama pa Allah Ta'ala, dumagkaw. Sin pakaradyaan, batala supaya may nangsahi, hapuson ko maglag, di ka makapaamo. Di ka makapugdan pagkasabunalan. Amo na hindi madyatukato tani. But ha ako, hakya sa akupan ko, mga lawin na 3 tahon pabihaon. Magsusung in tahon, magsusung in pakaradya, magyato, magkapinda in pagdaawa si manusia. Amo-amura, kugdanan hamok parkala, ikabay ta in parman sin Allah Ta'ala, ikabay ta in hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tumangkis lumag ni sa daawa. Di na kumugdan. Yan na simpagyanon. Nagtawbat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ay ikaw, himarap pa Allah Ta'ala nagtawbat.
Imian ha Tuhan Rabbul Alamin, ya Allah rin ako makadkay mo, pagkain ikaw Tuhan Wahhab. Kunin hati niya, intawbat. Intawbat, migaw rin hamok hinang, madtupamok hinang. Migaw rin hamok hinang, wala na kaamo, madtupa na kaamo. Naman ko migday nga nakaamo ko, madtupabukon amo. Kunin hati niya. Ang painiyalok mo Allah subhanahu wa ta'ala. Kakupurtuan. Nagpupur kau pa Allah subhanahu wa ta'ala. Subay bukun harap pa Tuhan Rabbul Alamin umalup. Bang mga taubat sulang pa Allah subhanahu wa ta'ala, subay harap pa syaitan. Baitan ng syaitan na nagpupur na ako ha. Sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magad na ako kabayan. Lihat. Amo yan. Nakalubahalong ko, wala kaingatan si mga katotay manghuraning kahalan, hihinangsin, mga manusya ha, waktu na to ini. Iban jaman malukay na ini. Kalu-kaluwala na to, kaya hatihan, hisiwin nagtagda. Iban haon hula timagna. Bang na to kaingatan, kalu-kalu kaingatan na to tangkisan, impakaradyan. Maita, inagama Islam, Allah Ta'ala intagdapo. Inagama Islam, Allah Ta'ala naginang sinaturan. Inagama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala nagbaktul katan sinhinang ibadat harap kaniya. Sampai pakabdangan na to. Ialok kaniya. Subera mo yung kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inyan katan piya sampai kato sin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wairun kulang, way labi. Cukup. Naman jari, isiyo baha isa bin nagpaawon sin ini. Sabay natuhati yun. Supaya kaingatan na to, isiyo niya karan na to Allah Ta'ala tawa, manusia ka. Bihan, naman jari awon ini kitab, Xerox ko na sadya. In original yun doon hambi utang. Intag na po sing kitab, Dr. Izzat Ali Atiyah, hambuk Egyptian, nakakawa sin doctoral degree niya ha Azhar University. In risala niya, amo na yung kitab yaon, ingan niya Al-Bid'ah. Amo ningan sing kitab ni. Yari weta niya, di. Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam wal ihtifalu lah. Kapag anak, Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban sin pag celebrate sin birthday niya. Long sin bahasa Anggalis. Celebration san. Long yarun hayni, la khilafa bainal ulama fi anna al-ihtifal bi yawmil maulid amalun muhdath. Wayroon nagbarsalahan im mga ulama, pag anong dihay ng ulama uddin. Bukon ulama, mataw din ulama. Mga engineer yan, alim da sa isab yan. Mga kadoktoran yan, alim da isab. Sa ulama uddin. Doon hay ni. Lam ya'had fi asri Rasul sallallahu alaihi wasallam wala fi asri ashabi. Awit tabi'ina lahum bihsan. Ini way jimatuha timpusin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala jimatuha waktu sin mga kasahabatan, wala jimatuha timpusin mga tabi'in. Tunggatus katahon, huwas ding ha kawapat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Way jimatu. Na ini long sinambu kalim kala Sakhawi, inna amal al-maulid hadatha ba'da al-quruni thalath. Jimatu in pagmaulod puas sin tunggatus tahun 5 Amo ini. Wa awwalu man ahdathahu bil Qahirah al-mu'izzu li dinillah al-Fatimi sana 362. Laung niya impanagnaan na paawon sin pagmaulod doon ha Kahira, haula Egypt.
Kaya natuhatihon marayaw in hula Egypt, hawala pa nakapamilintain Shia al-Fatimiyya, Christian country in Egypt. Christian country. Hula si mga Christian. Mahita. Tanda niya, yaon imbakkas si Napoleon Bonaparte ha. Egypt, yaon day sa bimbakkas, hirayang-dayang Cleopatra. Yan. Kitaon niyo ra kuman ha history book. Ada kalalong ni mga bukumbun na limbayta ko. Dabab bayta ini sinaming guru laung taamoy in doktor yaon. Manjari, laung niya. ودام الاحتفال به إلى أن أبطله أفضل الأمير الجيوش بدر الجمال سنة 488. Laun niya doon hayaon masi-masiin pagmaulod dahil pagtagna yan to sintahon toong katos ka naman tagdua sampay naabotin waktu tahon upat nga katos kawaluan tagwalo biatal sin bang biya kato nakura sin sundalo. Biatal hati na mana niya naig sabab nakagantiin namin nakura sin sundalo ini nahundong yung pagmaulod. Pagtahon laung niya sumuno. Amuin bi ahdil musta'la billah walamma walla al-khilafah الآمر بأحكام الله ابن المستعلى أعاد الاحتفال سنة 495 إن hawaktu nasin ini anakhi al-musta'la billah kaya balik in pagmaulod sampai pa waktu na to ini amuyan inji matu doon naman jari inyan sampai pa waktu na to ini. Sampai aon pa isab, tumpukan, nagpaaon day isab. Sampai inyaon pagpaaon nila yaon sa hatahon, timagna sin unom nga katos kapatan tagupat. Sarta naghinang kitab doon haon. Amoy inyaon na pialing katingkatantan, hasupaya aon, urulon si mga tao makapagdini maulod na susungon. Amo na ngansing kitab at tanwir fi maulidil Bashiran Nadir in nagtalip kaniya doonhan ini hamuok lang ta pagtawagon Abul Khattab Umar ibn al-Hasan al-Ma'ruf ibn Dahiya al-Kilabi pialingkat niya nain kuan bihan kiyawaan niya ng mga dalil dahil nga pikilan niya katana supaya doon haon mahinang si Mano siya maurul. Amo na siya pag-researchon si mga kaiwanan niya. Amo yan. Na manjari, pag-abot doon haon, laung ta, aon na isab si Mambag, dugain, nagbatal sing kaniya ini. Kitab da isab. Na amo na saan yung bihaon, nagiginggong. Sumambag inambok, sa inkamatanan niya, in magmamaulod, nagtagna, Shia Fatimiyya. Imibog mga nagngangan ahlus sunna wal jamaa limamod kanila na ilumamod yan bukod na saan lamod hangan asal kay Quran niya sabab imbayta kato man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum isiyusin sumaru pahinang pa ununo na tumpukan lamod siya ron na tumpukan niyo kati kuno lumamod ka mag-inom alak sa iniinom mo Coca-Cola tukuron na ka nag-inom alak. Lumamod ka ha sugarol. Magpanon kanila. Tukuron na ka sugarol. Uno-uno hinang. Bihan yan. Wayon pago yan ta. Bang kita lumamod ha partalay niyan. Kana suwaya niya tumangkis. Magbing kita paula ta. Supaya kay ngatan ta. Parkala di kato. Wala na to kay ngatan. Way pag kita piyaga anak. Aun na yung pagmaulod. Lihaw lang na to. Ano kaylo, nasubay na to, hatihon, bang dahindiin, na to nakawa, yung mga ini, at tawasing kapuapuan na to. Ja'al Allahu sababa dukhul al-Islam li ahli al-Philippine
برحالة وتجار العرب وذلك على اختلاف الروايات. Laun niya hinang sabab sin Allah Ta'ala impagsuod sin ka Islam mari pahula Pilipin dahil hasabab sin mga magtutulak-tulak iban mag-uusaha-usaha rin nga mga Arab mari pa ini lugal amo nang kiabutangan na tudunay ni nalaw niya mataod ikhtilaf di na kita magurol si mga ini pagsulang manulang sin bisara sa mataod mga historya nalaw sin dunya ini magbabayta mag-urol sin kahalan di matuhalom sin kahula-hulaan unoy di matuhula yaon unoy di matubihay ni katan yan kaya susulat ang mga kakitab-kitaban nila nalaw niya wala allal qawlul asah ma qalahu syekh al-allama Syamsuddin ibni Abdullah Muhammad al-Ansari al-Damashqi fi kitabihi Nukhbatud Dahar fi Ajaibil Barri wal Bahar. Laung niya in mga pagsulang manulang pagbayta ito at tinabukon nito nagsulang sa ang pagbayta in kako lang niya panghati ko bihainin ka panghati ko bihainin kaniya bihan yan bangkabakan mga history book bihani namin guwa niya katan indigenous biya diha Philippine sin mga world historian in tialip lang tahi Agoncillo Ivan Hisaidi do ka ingin kuan niya pagpagawa nila pakaniya amo yan naman jari doon haon lo niya kalo amo ini masuok doon halawm sing kitab niya pakal dakhala qaumun minal alawiyin fi sittin juz'in asyarqiyah tusamma sili fastawtanu biha wa tanasalu fiha wa malaku alaiha wa matu biha. Laung niya ini nakasuod in kauman tumpukan aun long niya roon biyayta arwaing riwayat sadat al-alawiyin mga kanakuraan si mga alawiyin hati na siya raisab na ini matarang in siya nakasud mari palawman sin hula na to in matarang tod kakitaan tahinang nila di madyat halawman na to amo na in to siya alawiya siya ismailiya iban siya Fatimiyya sababing siya Fatimiyya amo na yung nagpaon si pagmaulod sila yung nagdayan na yung mabae may bugmon na bayan niya, baran niya, puas kita sinyad to. Bukon niya to mga ini pagbunukan nila sa sumakawa, nagpahati hadya kita, wa maalay na ilal balang. Kita ini magpasampay sadya, kalo ando kailo, aun doon, amin sumud palom sindaghal niya yung kasabod nalag, kalo magbing siya pasun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang painsun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di magmamaulod. Di magmamaulod. Amatin sunna niya. Sa matarang kato, impagtaat pa Allah Ta'ala himinang sindiya akan iwan lumayo deng haliangan. Impagtaat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam himinang sin sunna niya, iwan lumayo deng habukon sunna niya. Amo yan. Na, pag-ubos lang niya, roon haon. Wakala rahimahullah. Along niya, in sila yaon, mga alawiin, doon haon, naghula na sila. Doon haming keratungan nila. Doon ha natin na naghula na sila roon, timutog na sila, sampay yamutan na sila sing kamatay nila roon. Sampay lang niya, in sila yaon, amin tumpukan si mga alawiin, bihan, sampay lang niya hinang sila nakura. Dawang taurulon, yan na saan. Dendiin, inturunan si mga karatuan. Si mga kasalipan, daawa si mga tao, in sila walbangsa, bihan. Amuan in sipat si mga ini, sipat si mga Shia. But nagkiklaim sila lang si bahasa Anggalis, in sila kampung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nagkiklaim sila way kapatot, magdaim mga Saudi yaon ha, Saudi Arabia, labi-labi na ito di Makkah iwan Madina. Sila yung subay taga-kapatot sa kampung nila. Kaya sumakawa, wayroon haturan, mag-urol sin usulan dahil haina. Bihan, subay ring haama. Nahangkan ning kay banan ini, timindog sila hangan sin Alawiyah.
dahil Ali radhiyallahu anhu. Na bang Ali, ikaw tahi Ali, na mataod sa ini nahinang hadis puting sin mga ini naglaggo kan Ali. Nakahinang sila hanggatos tagkawan tagupat nga ibu hadis puting katan. Yan nakarurukot halon sin kitab. Bihan. Biya ba ita bang may ita puting? Biya na si mga paghinangon si mga kaibanan doon pag-usalon. Amun himinang. Sinamin hinang long niya inyaon sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. At awabi ita doon haon sunnat si mga kanabihan. Bihan. Biya na si mga jamaat tabligh. Pag-uwi dahil halupasog, nagdara na tungkod katan. Pasal lang niya on hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-asa alamatul mu'min wa sunnatul anbiya. Intungkod lang niya alamat sin pag-iman, iban kasunnatan sin mga kanabihan. Yan to hadis puting. Wayron asalan niya, way puunan niya. Kita kamu yan. Nah, amo yadtuin ini jimatulong ka. Naman jari, in mga silayaon, in tanda long ka, sampai pa waktu ini, wang mabaya kimita sin tanda bunalim piyag bisarahan tabiyaon, makajari madto palugal. In kasud mari, sin mga siya, pahula na to, labay rin hasilibis, amo na yung nakasud pa, Malaysia, in karuang katumpok nakasud pa Sumatra, amo na yung nakasud pa Indonesia, puas dahing harwa hula yan nakasud na maripahula na to. Amo yan in jimaturuon. Naman jari doon haon lang niya, wa qala rahimahullah, qala ahlul ilm bidalika, wa min ajza'i sili ba'du juzur al-Filipin. Hati dia, dain hamanga ini kapuan sin ini silibis yaon amunain kapuan sin ula Pilipinas. Hati niya bukon katan Pilipinas in pagyanon di Mindanao. Nakasud katan in Mindanao palaun sin ini uno ini. Sabab daing ha Mindanao 5 ton naman to sambil pa Luzon niya to. Dain di simud katantan. Nah, وذكر بعض المؤرخ الأوروبيين وصول سادة العلويين في سومطرة وكتب فيها تاريخ وفاتهم في الأحجار المنقوشة في تلك القبور وهو في القرن الخامس والسادس. Kita kau nagbabatok. In waktu sin amuin nanuytuyan na yung pagmaulod sampay pa waktu ini hawla Egypt sin tahon upat nga katos tag kasiyaman tag 5. Baya-baya 5 tahon da kuman mahinang na Karnul Khamis 5 century. At ini amunin kasud sin mga si Amaripa hula Pilipinas. Bihan yan. Hangkan na ini magmamaulod din kapo-apuan na to. Ini akaran nila amunain panghindo si mga ini si Apatimia. Nawang yung mga kamaasan kaapuan na to nakaagad sila halam kalaungan way nakapatumtum kanila kalu-kaluong kamaapan sin Allah Ta'ala kanila. Saing kita niyo nakarungog na sin bukon na siya wayron nakasabunalan wajib na kato taniyo magpinda mga katotay muran. But sa kila-kila ipagsusukol na ito muna pa Allah subhanahu wa ta'ala nakalatos in mga kaanakan taniyo madto pahula Arab puunan piyag naukan sin wahi sin Allah ta'ala para Rasul sallallahu alaihi wasallam na Makkah wan sin Madina aw na nakawi din kanina nakapasampay amo na sa inin naaon na impagsulang manulang ando kailo impagsulang manulang hambuok yan din hamanga sunnat sin Allah subhanahu wa ta'ala batwang way pagsulang manulang ingkatan sin hinangway na makapatumtum kayo ingkat inpanganal mo kimukugdan na dakaw sa bangaw magpatumtum kayo mo kahatihan di ako inisagdahon ba ako nakaamo bihan yan naso dito suway pa ko magsukulin sumagda kayo mo
Amuan in subay batukon sin tiap-tiap hambuk-pahambuk den kato taniyo mga katawtay manghuran na kama Islam ando kaylo biya nakahawa na in hutbata. Aun da waktu ruwain gara ini. Talusun tara insyaallah subhanahu wa ta'ala bat aun kabayaan ko'y pahati demikian daawa sin mga tao bat nakabuddi kun in Rasul sallallahu alaihi wasallam kato taniyo way tuod nakabuddi kato in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Way. Wallahul musta'an. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة في الله اتقوا الله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Mga palanggungan na kami Islam ando in mga kabtangan nito kalau nakatasin suara sa sumagawa malanong impangatayan singkitan yung katan insyaallah subay na to tay maon pamarayaw wayron maksud taron hay ni manglang maksud ta katan supaya kita no makabuntul haran amin piang ngayo na to deng hawak to pawakto ihdinas siratal mustaqim hidayati kamo ya Allah paran sinara mo sa buntul-buntul siratal ladina an'amta alaihim dan sim mga sila amuin kaya mo nikmat. Isiyun karilan nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Minan nabiyin, was siddiqin, was syuhada, was salihin. Sila yan katan. Kimukugdan. Inhinang nila katan. Hambuok ding hamanga sarat sin makasuod sulga. Bang mo kaya maugbukan pamaugbog nila ini katanta. Amoy nin sa babang kan sila hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ubos na mahita pa kita patuhan Rabbul Alamin makahangko tagpituhang karumang kaadlaw inaginato ghairil maghdubi alaihim ayaw mo kami hidayat ya Allah paamuin piyagmulkaan mo mahita piyagmulkaan sin Allah ta'ala yung Yahudi sabab hapalon nila hadyaing kitab sin Allah ta'ala ring atas langit di nila pagkakaroon himinang sila mindugaing wala dhalin iban ya Allah imo kami hidayat imon pa mga tao nalalawong nga pag-aarama isu nalalawong nasrani mahita sila nalalawong in sila di nila kagunhan mag-ingat sing kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala maghinang hadya sila sing katanaman nila banghi kasin amo tinurulod nila bihan in mga nasrani nayo kita simingod kanila doon kita tumutug haamuin biin kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in aginya taraktu fikum syai'aini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada kitab Allah wa sunnati ipagbiin ko kaniyo indua ini bang niyo ini baugbugan paganggaw taan di na kamo malawom sa lama-lama kitab Allah kitab Al-Quran Iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, inyad to katantan pag himati adya kato taniyo sa pagpatuntum ando. Na ayaran na to na malibadat na to insyaallah subhanahu wa ta'ala. Na dito hadya patubtugon tayo pakarajaan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا عن بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر الذين لا يخافون فيك لومة لائم وعنا على ذلك وقونا عليه اللهم إنا نسألك نصرك وهداك وعفوك وغناك اللهم اجعلنا فيك راغبين وفي جنتك طامعين وعذابك آمنين اللهم املأ وجوهنا منك حياء وقلوبنا منك فرحا
اللهم اسكن في نفوسنا ما نسلم به جوارحنا لخدمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله